Riri makiri ma andu mekuihuire kiharo kia Uhuru Garden, andu ethi makiria Gen Z ni amwe aria mekinyitie mena nyota wa kuigua ndumiriri ya President William Ruto, makiria hoka ni mubango wa kumateithiriria uria mangiyandika mawira no kuringana nao kwambiriria biashara o yothe ukoretwo wi murigo matangititika. Morito maria ndunganite namo thaici twageria kuiga wira, ungegeria kuiga wira nginya wa 500 ni urakora some challenges andu matirahota kugura uria urenda. Tondu yo wageria we waumira ni urathie kwendia nigetha wone okwa andu ni makogo ugakora matiragura uria urategemera. Tondu nao matire handu hega. Expectations zangu hasa ni kuona hiyo finance bill haitakuwa kama ile ya last year. At least it touch on the issues ambazo, kwa hivyo waende mpaka kwa grassroots level wa consult na sisi wananchi, hasa sisi majenzi tuwe pale to contribute, tuseme ni njia gani tunataka hii finance bill ikue ili isikuje kuerupt chaos kama ile ya 2024. Macio ni mamwe ma maria mekirite makiri ma andu ethi nyota wa gwetha mawira nja wa bururi ruria ukoretwo gicungiriria mwe mekore irima matangihota kwiruta. Ni uri wandikwo? Kwandikwo ni nyandikitwo at once but ni gwakinyire handu tugifutwo. Ni twafutirwo tondu wa magoti. Kambuni itu ni yakinyire kiamba guthie kuhura kiamba guthie kundu kungi tondu wa magoti. Nikio twafutirwo turi andu atano. Ndi Gen Z ndi na kana ge cukuru, mbeca icio ona ndaheo ri ni ibatie kuriha nyumba, ndikahe irio na ndikarihire cukuru, ugakora mbeca icio citiratuigana. Riu tungihoya no korwo ni tukuongererwo mucara muturure onyihanyihe tukahota tuita Gen Z ri ni urahota gu support kana gaku na ukahota gu support na mbeca icio. Ni augire kwena mawira ma andu ethi atumia ithwe ta maacura ri ni riu tani ndi mundu acura dutaga wira wa kwendia kawa ngendia coro ngaruga cabaci na ni augire kwena mawira ma atumia. Riu atumia tutioi turahewa mawira mariko tondu tutirahewa mawira. Ona gutuika kwi marauga ni makenetio ni mubango wa President William Ruto wa mwaka ukite wa kigina, maroria thirikari yambike mitaratara ya guthondeka riera riega ria wonjoria, amwe andu mena mbeca muhuko ni makoragwo no hoti wa kugura na gukuria biashara nini. Ni njui tutingiganira turi othe in government. Ni njui tutingiganira turi othe in a government thirikari neno. Kindu kiria ni nguga ni arekererie mbeca ciuke ground tondu mbeca ni cio gutari. Ni andu ni makuhota nginya kwiyandika mbeca ciiho. Agirekereria mbeca icio ntugukorwo twi sawa tondu ni manyitete na kuria iguru. Matige kuga uchumi wi sawa, gutiri uchumi wi mwega. Maundu ni maritu muno fiu. Riri turorete kwanjia mwaka mweru wa kigina kuringana na andu aya ethi, mwihoko wao ni ati thirikari ni gukorwo ikiambika mitaratara ya kumateithiriria gwikuria kiwonjoria. Ngiribotera Inooro TV kuma Uhuru Garden muciĩ munene wa Nairobi, itagwo Jenga wa Mwega.